komentari i dobrodošli na moj kanal. Kao prvo, srećni praznici, Hristos Vaskrese. Nadam se da ste svi lepo odmorili i da ste iskoristili ove dane odmora za neku vožnju. Idemo preko Radan planine za Prvom banju, iskorišćavamo ovaj lepi dan. Nadam se da se od ovog vetra dobro čujemo, da isprobavam neki novi grudni nosač za kamelu. Nadam se da će da vam se sviđa ovakva perspektiva. Uživajte u kadrovima kao što i ja uživam, pustit ću neku muziku u pozadini i opustite se i uživajte uz predelu.
Neće može otvoriti od mene. Čekaj da ga ja poverim još ovako. U prvu sam si ga ostavio. Da ga ne nađem dole, brate. Pa ne ovako, što bi mrdnuo, ne razumijem. Ne znam. Jedino ko neko sedne. Ovamo je ovaj. Samo 2 prsta za kočnicu i osjećaj mi je 0 na vrhu. I šta je ubrus na prvi? Ti si mi kamene snimao? Da, snimao ga. Ja, moram mašinu. Ovdje sigurno može. Da, ovdje je. Sad idemo na ručku. Strale bi ovdje jer jedan proterao. Ne sumnjam. Idemo tamo da igramo u etnu krčmu, a? Opa, bat. Sprej za pele.
To one su, motori su u ledovinu. Da ima da se oladi čovjek. Oho. Оп. Hoćemo ovdje. Hoćete li levo ili desno? Ovo imamo stići preko puta, ima gdje hoćete. Ima gdje hoćete. Znaš šta je lepo? Ja batice živim na tamo ili ovamo? Čaj da vidimo. Da usnimimo situation. Brate. Ljudi, ja mislim i da je ovdje sasvim korektno. I tamo mnogo lepo, vrat. I tamo mnogo lepo. Ajde onda lepo. I ima, znači, baš ako hoćeš možeš i u ovo kruglo. A ja bi. Ajde da se razoružamo bez sise s ovo sve na mene. Rekao vam ja. Hoćete li u to ili ovo? U separaju. Ili šta je? Ja ću stvarno. O, malo situacija, gledaj u šta je, op. Šta je? Pazi već duće, vrela. Na količe ga? Pa gledaj što se ima. Završili smo sa prvom banjom. Krećemo nazad preko Prokoplja za Leskovac. Ćao društvo, nisam teo da snimam povratak nazad, zato što smo se vraćali novom magistralom. Put je inače samo pravo, ništa nije bilo zanimljivo, tako da taj deo nisam snimio. Inače, preporuka za put preko Radan planine, za restoran gdje smo bili. Stavit ću negdje naziv u opisu klipa, ne sjećam se sad tačno. Klopa vrhunska. Hvala vam što ste gledali ovaj video i video sam se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!